Promociju otvorila direktorka zavoda Ana Marija Ranković, ktorá privitala šitskih prisutnih, a potim dala slovo predsjedateljki novinarske asociaciji Rusnacoh Martici Tamaš, ktorá bešedovala o značnosti zbornika. Predstaveni robotiči o avtore dr. Đura Hardi, dr. Vladimir Barović, master Sonja Podkozarac i Đura Laťak. Od paroha tedišnjoho, teraz už pokojnoho Romana Miza, som sluhal fantastični anegdoti o jeho predhodnikovi na našej parohiji, Jovanovi Hranoljevičovi, ktorý bol na parohiji skoro pa 35 rokів jedno z Rusnacami i bol hlava novosadskih Rusnacoh u prelomnih rokoh z prehoda z 19. do 20. stoljetija. I tedy som še zacikavil za Hraniljovića, čital som jeho spomenicu, čital som jeho poeziju, čital som novosadski časopisi na srpskim jaziku, napríklad jak Jedinstvo, gdje on bol hlavni redaktor, i videl som, že to je jedna pozarjadova osoba, ktorá bola i interesantna za svoj čas života, ali je osoba, ktorá veľo doprinjesla nam, vojvođanskim, ljebo už teraz srpskim Rusnacom. Projekt novinarske asociaciji Rusnacoh Jovan Hranilović Človek zlučovanja realizovani s potrimovku Horodskej upravi za kulturu Novoho Sadu.